Küsmeyen mi şu feleğe, sattı beni bir keleğe, vurdular benim şadım. Halvetiyem hem uşakiyem rufayiyem hem şabaniyem. Bindim şeyhin gemisine, çıktım derya kıyısına, vardım ulular ulusuna, benim şadım. Halvetiyem hem kadiriyem.
benim şeyhim pir kişidir. Aksay kalep bir kişidir. Erenlerin paydaşıdır. Benim şahım. Mevleviyem hem Bektaşiyem Mevlaniyem hem Şabaniyem. Evet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi, zuma elhamdülillahi Rabbi alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahibi ecmahin. Emma ba'd. Magleb halalin saydime peynal. Cemaati muslimi. Allah eskoro rahmeti. Allah eskoro bereketi. Allah eskoro makfireti. Upratu mende, upramendete ovo inšallah. Pošto abdisutno dersi najavindem Taro Harb Siffin kovolamen jek dersi amare Pralea Archea, adaleskoro sebepi molinavat men Allah esker anavea te Shai te Hava hakla koja erkanea hem edepea. So mangava kalete vakera, znači to volamen jek šuži disciplina te Shai te Hava mge dersija hem ko akavada ko jek šukar vakti te Shai te la pouka akale bukiatar. Ka zamolnave Pralen te pišinen dali uopšte šunjovaja fino te počinama remisijaja, em te muka normalno efendija te Shai ovte počino pe programaja. Hajka uđara hari dikori tumen kedena tumen, ka zamolnav tumen Spodelien kovor so Shai masivno o live, pošto budžene da Amenge pišinde ko javno soskena produžinala pes i emisija potočno Taro vaver Delo, Taro Hazreti Alija, hem o Muavija kogi klovena i neki borba. Da leskoro da se bepi odlučinem posle izasno vreme te da o mogućnost Tumaro ili pa potočno tumen so rodin a da te ispunina. Tamam, Ejvallah Pral Ismail, so pišinan deka šunjovaja fino, onda kšaj amen normalno te muka već i efendija ili potočno amare Prale Arche, te šaj te počinalo pe emisijaja, a me pred mukable ole bi za molinav sarinen, tu men Spodelien podariko o live, pošto kerlo pe sjek detaljirini istorija, normalno istorično programa abdisutno dive, ka ovlamen o Shaipa isto poslem ki krajka te postavljen opitajna, da leskoro sebe pitele koji ekrani so pišinolapes, znači pratine nadava so Shaitu men pokasno, znači te den odgovora, a za vremenski koga kerol opral Arche lafi, te Shai so akrolapes te Hava, em normalno ki krajka te postavljena opitajna. So bimangavine isto jek Delo te navedina, ko volamen isto posle ki krajka ačoven normalno, ko so šajsuski ki krajka ko je interesno tema koji su o Pral Arche isto ka Objasninel, a da le tematar namagava ka naveć te vakirav suski ko volamen normalno je vaver istoričko emisija, pri krajka znači o Pral Arche ka vakirov tuminge sojtano o planet ko naredna dive. Ili nešto panda su magate vakira ili te muka odmah efendija, ajde ti kafta esselamu aleyküm, panem osastomo Pral Ismail Saleh durmiši. Moram te vakira isto nekoven sasteo Prala soka delinen hem sokoven pokasno da
емисија, а ќе Канада даваленге о селами, Аллах скоро рахмети некол упраленде, хем оленге ки фамилија, мате дуго влачина суске хари закасни ден, пошто техничка проблеми е. Сијамен е далеско себе починае од мамаре емисија, значи те му камаре фендија, поточно маре прале, е Арче. Еселаму алейкум Арче, оправ, дали шунаеме шукартуја? Ваалейкум салам. Мен шунаватот мо прав похарица, ама хајр иншалла доволно за да те халевавто. Ту мен шуненам але шукар? Без страната тамо супер, ка замолна палем те шај пралате пишинен, дали тмен сарне хавена амен, поточно е Арче, суске мена нем доборка битно ковр со Арче те керало дерси, ајка замолна тмен, бујрунос. Пишине ноја пралелен само дали шунгава шукар. Ајке, туда пиши. Туда шунгава фино. Арче ме бива грав те почина или требало ке панахари време? Пана дехран шај почмина иншалла ко Ejvallah hesке subhanahu wa ta'ala. Нека керена мен ге афио праля со закаснингем харица, ама а давај кога институт чаво харица понемир. Не проблеми, амен нема маре. Ајке јек баро селами исто сарине кој со танен вавере порталесте да ке катара кана дајален о селами, те шај со акреја олада исто која хавена кала букјасуске приклучиме Amenge тринштар портајле со сека скоро за жал наштите Dikha o коментајра, ама ме катарка истовремено, а ќе поздравинава амаре прале или поточно о јадиѓари, а катетано о зија јек баро селами џи амарошево али риза о јакашток, поточно амарошеј султани о Салија, исто а катетано баро селами џи туменде ефендилар, овен састесоен придружнена тумен аменцар, ишала кадикате шајте покушина тумаре селами со дена ленцак, те чваленки акале таблатете шајте читинопес Tumaro селами да. Јек баро селами нормално ме ефендијаски, поточно ме султани султаненгоро, нормално о шејтаири, јек баро селами ме влан лесте да исто тута да му правту со инан почесто мо гости, хем шајтева керав буд барвали па исјамен со исјамена са кој јек ефендија машкарко киромани популација даветаното дат, хем буд Аллах наградинелато толеја со скејсито јек диамантите кересте, ем мислава дека тоа дава буд джанеале шукарти ценинеле Ejvallah, Аллах неко разија тутар хем ефендијастар ишал те фамилија, хем те чавенци. Јек баро селами исто џико аргун абди, селаму алейкум Pral исто. Јак исто селами даја нормално амаро нени фазлич, селаму алейкум Pral исто тутар о Аллах неко разијате фамилијата, хем овсасто со инан абдисутно дивесуна меца присутно ки амаре емисија, па ме бива кера о поздравија, о селамија, нормално ка продужинален покасно, кој су како фенда селами керален са свакердем и која дикенда покасно дако YouTube о прајла о пена су кадикен, ленге да баро селами, каму каве прале Арче те шај овдат по селамите дел, алейкум селам сар ненге, аке Арче ле то такбур. Ejvallah. Мајан гледар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху сариненге. Керен афи харица пандаје коти со закаснингем маквалајф. Нормално исјамен харица техничка проблеми, ама средингем иншалла о проблеми. Мислам побаро Delo од Olestar. Ме мислинава дека итано време хем ка почмина амаре темајате денге изини о Pral о дехрани, наравно. Бизо те губи на време. Нашунгве дехран. Тамам, дикфу макана. Evet, o izini Allah esar prvo после mandat mu Pral bujrun na ne probleme, aké od Adnan Saiti isto je kamaro aktivisti ki amari organizacija RIC, oleske da baro selami mu Pral isto tu da na njek
Шартова крафти ке стално гостомро, Аллах некол разия тутарта te familijatar hem normalan te maksimenar. Ejvallah, ejvallah ake. Burum efendi, hajde imate zadržinav tut, Eyvallah. produži. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وخبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا أشرف الأنبياء أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وعلى أوليائه ورسوله وعلى العباد الله الصالحين وعلى صاحب العصر والزمان أجل الله لوليك الفرجهم شريف إمام قائم المنتظر الهادي المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على عدوه من الآن إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pral дехран туке еме праленге кола сојта Николаев. Нажалост, валла и наџенава цело време таро дујтини Фейсбук ја огледача ета не мешимема поздравинава саринен Аллах ескер субханаху ва таала ассаламија. Саламу алейкум панајку де сариненге. Аллах субханаху ва таала темукел по рахмет упрал туменде упрал ко тумаре најпаше. Тидол тумено рахмет ја кале животосте hem te doltumen leskoro magfiret i leskoro opros ko jomul din ili ko jomul qiyama koga ka ovel o sunno dive. Sarso na evingem angledera ka vetano o dyto delo tari bitka na Siffin. O prvo delo kjergem lafi basho harbul jamal yani waqatu jamal ili bitka ko kamile mashkaro imam Ali alayhimu salam i Aisha o Talha hemo Zubair kjergem lafi basho убийство османескоро од трето халифа кодини исламијети. Хем, нажалост, лелеаме да радовахареца повише време, дуи сати хем нешто сино лайф. Да успенгем барем ко подетална детајла те објаснина вақату Сифин или омари батаро тари битка Сифин, машкаро емир el-Mu'minin имам Али алейхи салам, хем о Муавија ибн Абу Суфјан. Mi inša Allah ko naredno periodi prед почминав модерси ка замолинаме пралентовен конструктивна критике неко волме на холянава башо критике ама башо прашања да шајте му келнен ко крајо себе писо мате кубинено редо или и концентрација таро лайв джикате трајнал. О прашања неко вен ко крајо право да храни качитинал на Амenge Уловска темаја или општо адвајтано Tumaro право, шукар коло врска темаја се веписо авдисно диве бирингеми и тема вақату Сифин или бер и битката ро Сифин по ривајет ја хем таро ехли сунна, хем таро ехли ташејју. Адалески ми иншаллах кона Аллах еске субханаху ва таала ка почмина, надинавам дека дикенаман шукар хем шуненаман шукар. Ejvallah. Пред да почмина о дерси таро вақату Сифин, шукар ко волте посетен керафту мен харица со кергем лафи англедер. Англедер кергем лафи таро вақату Джамал или битка по камиле. Машкаро емир el-Mu'minin имам Али алейхи салам хем противи Аиша. Ejvallah. Машкаро имам Али алейхи салам противи Аиша о Талха хемо Зубейр. Наброњум туменгу извојра кола со кергумлен лафи тарикат табери тану јектаро позната историчара ко ехли сунна вал џемаа хем ко ехли тешејуда мануш која со на негириналале нијек медхеби, нијек школа. Хем акана иншааллах пак ка побара дело ка набројнав исто таро тарикат табери. Иначе, акава настан целосно и ситумен Олесtar томи, дешефтато томи таро тарика табери, тари историја и исламески објасними таро ет табери, рачала по дешефтато томи. Викинала пес вақату Сифин или борба таро Сифин и прво граѓанско војна, машкар о муслиманија.
Биткан и Siffin почминала Таро Зулхиджа, хем завършинала ко Масек Сефер. Аканатано моментално Масек Сефер, хем баш тукарсо од Бирингема, од доладивете Tamam. Mislim дека o Arche и Saleh хари техничка проблемија, мека дикавте шај адаватни срти испрајнавле, аке кап користинав и шанса ковор со шај те поздравинкирам нормално, амаре гостон кој ќе таре моментално сарине, але јек баро исто селами џико мо Amaro Efendi'ye ehli zikr, aleyküm selam, dobro ni dojdo Efendi da kažu vam сега македонски, зашто сега од ромски на македонски да одам, значи голем чест ни дава што си присутен и исто голем селам исто до кај Денис или баро селам и џико Дениси Салиевски. Нормално е хари и силе техничка проблеми, обсасто со реагири неа, ака за кратко време ка приклучи наопес. А мен нормално ширине кога што шај о лайф те шај со клапа куповаќето женете авен, па те шај Hava кава шужо на сиети амаре Olestar, Taro, Arche. Ка замолнавту мен само ко питај на ти си нешто со својќето и со наведимото му теле те шај те керолпе после поточно ваќето ки крајка, па те шај опрал матово значи кочимоки ки тема го керо лафи, значи морам те продолжино 50 нормално на шева е време, а да се себе опитај некој ки крајка, а ќе баро селам исто ме мангле хлибетеске о јадигјари селаму алейкум Прала, селаму алейкум Ефенди, селаму алейкум туке тај медајаке да исто ем нормално течавење Аллах некој разијата. Аќе маро правичан дретано, аќе селам исто те да Amare Mangle Ahmed Bakhtiareski, selam aleyküm efendi, Allah некој разија тутара тајте фамилијата. Аќе о Арче без Андре, ми става дека кана најтоламе проблеми. Арче шу најмешкар? И оја шунавато исто сарпреска, наџанави конекција таро тари карта трошки стали ли, ака насу моментално ко Wi-Fi. Те кочингете жанен дека адовајтано себе певал. Арче, о пелема кирена Опралево крена дека пошукарите на кога си деато хари по-дур соски пошука ка Hava кој приближињето кој Оја кад си дама. Аќе као супер Hava е тут мислам. Ejvallah. Ајде бур. Tamam eyvallah. Sarso Kerjumo Muawiya la'natullahi alej iskoristinala o leskoro интелекти политичко хемко нилајтаро 657 година Муавија напуштинала од Дамаскус, хем повединала армија, повединала војска ко Ирак. Најчелата ројек хан гавјек со викенлапе Siffin, узаки река Еуфрат, хем лескоро прво бути која со Киргјала кога ресила кокава гав Siffin, од Olestar да пенџардитан и Bitka, лела о посетаро пани. Четири кајем ки покасно да историја, кога језити ла'натуллахи алейхи бичалела Умер ибн Саде, еме шимар дул џаушене ла'натуллахи алейхима, царчинавено пани таро имам Хусейн алейхи салам, ем дикаја дека кава на не нешто случајно, Бени Умеје си непознато, од ова ленгоро подлост, од ова ленгоро румимово гихем, од ова ленгоро познато мунафиклук. Пред те почминавте објаснав и детално битка, требала те халува кај Муавија, викинала е Амр ибн Асе, ко тогашно време кога со Аракула си неко Египет, хем бакералеске Ава ки Сирија, мека ќе рафту гувернери таро Египет, ќе рафту градоначалник или преседатели таро Египет, тари пуф Египет, ко тогашно време познато сар Миср. Ама вакерала ка морат јегбути текерела, значи кога пред те почнали битка, која тано сар темели, под ова сар засновињапе сте почминал песи битка,
Acaba să isitu men kotari că taberi va crium cu deșeftat tomi va ca tu Siffin și ai proverinena celosno izjava. Vikinala Amar ibn Asem hem vakirala leskeava ca kiraftu guverneri Taro Egipet, ama vakirala zavozrat că mora tu bedine emanușen tari Siria, că cotogașno vreme neli o Moavia sine gradonačalnik ko Siria, ko Sham, ko Damaskus, a te sine leskoro hukumati ili leskiri vladavina. Vikinala Amar ibn Asem vakirala leske ava ubedine manușen de că trebala te borinamen protiv Imam Alia, eme că kiraftu guverneri Taro Egipet. Soske baša kava Amar ibn As. Amar ibn As, tano poznatu historija de că sine jektaro najpametna munafikija kola so postonje din islamete. Znači ovdje ne te manipulirinal ti regoge, ne psihičko te rastrojnal ti rigodi, hem te ubedinal tutko od ova so ov mangela te postigninale. Povaresala o Amar ibn As ko Sham, ko Damaskus, javer manuša anena o gat ili o ratvalo gate Osmaneskoro, hem o Amar ibn As lela dava, hem aškarko narodo, maškarko džemat iskoristinala i prilika, iskoristinala i prilika koja su i tani dendileske, hem vakirala kaj o Imam Ali alaihimu salam tano odgovorno baš o mudariba Osmaneskoro. A u prethodno live koga kergem, tarikat taberi hem panda sunnetska alimija, mufesira hem mutarihija, lani manuša kola raskaženeni istorija edini islamijeteskere, objasninena koji sine krivo baš o ubistvu Osmaneskoro. Amar ibn As ubedinila je manušene, makela morate džate borinamen protiv o Imam Alija alaihimu salam. Objašnila kao Imam Ali alaihi salam, znači pred te počinili bitka, kao je tano sar pripremeza da te počinili bitka. Objašnila Imam Ali alaihimu salam bičhalila Abdullah ibn Abbas, hem Malik al-Ashtar o Damaskus, pismoja te pomirinena kaja situacija, mate dozvolinel pes, o muslimanja maškar peste te marem pes. Tuske džena je ki predhodno situacija, koga Marena pes o Talha, hem o Zubeir, hem i Aisha protiv Imama Ali alaihimu salam nastradinena but manuša, merena but manuša kola su i tani muslimanja. Imam Ali alaihi salam bičhalila Abdullah ibn Abbas, hem Malik al-Ashtar radijallahu anhuma, ko Sham, ko Damaskus, ko Muavija, hem vakirala leske te keren dogovor, yani te pomirinem pes mate ovel džiko mariba, yani mariba mate ovel maškaro muslimaj. Ama naravno, manuš sar su i tano Muavija, pametno političari, Dikha koja vojska i sile, ko togašno vreme zabeležimiše lubiš hiljade manuša, naprifatinila o laf Imam Alija skoro islam, hem naprotiv, povedinila piri vojska teresen džiko Irak ili ko tan Siffin. Znači, akava počinila dehran Pral, Zulhidža, ko masek Zulhidža nila eske 657 godina. Znači, ola 3 masek probinge jeke kete dogovorinen, mate postojnoli bitka. A je Muavija skoro plani sinete cidele Imam Ali alaihi salam taro halifetluk. Te cidele taro halifetluko, tena ovol Imam Ali alaihi salam halifa. Imam Ali alaihi salam, adeva hem šajte diken kolil nevđul belaga, isitu men ko tarika taberi, po mirno način mangla mate vojnel pes muslimani muslimane. Nažalost, manuša sarsoitano Muavija hemo Amar ibn As iskoristinge o naivnost taro togašna Sirijancija, taro togašna maruša soživinena se neki Sirija, soske historijsko faktor isto trebala te džana kaj o Sirijancija ili o Ehlul Sham o manuša soživinena se neko Sham, počinja sam. Šunajto, produži. Ejvallah. Yani o manuša kola soživinena ko Sham nadikleja ver vladavina osven Taro Beni Umeje. Koji su ne guverneri ko Sham pretovolo Muavija, leskoro Pral o Jezid. Yani Ebu Sufjane sinele hemo Muavija sar čavo, hemo Jezid sar čavo. Akava Jezid tano Pral e Muavija skoro.
Покасно ки историја ки Кербела, кога Јазид добинала о ана второ пиро како, то е стескере да дескоро Прал. Лјани осиријанција мо Прал дикле о ислам сар водинала пе само таро бени Умеје. Јек погрешно си кајбе таро ислам. Манушакола со сине таро почеток душмања е пекамберескере салаллаху алейхи ва алейхи ва саллам. Акава Амар ибн Асар соакергјум келела песке сине. Манушенгере го генцар, ренгере психаја. Убединила лен дека требала те марен пес против имам Алија, дека требала те зиден летаро халифетлуко, соске овитано одговорно баш о убиство е османеско. Сърсу на бронгјум, трин масек, таро Зулхиджа, джико сефер, имам Али алейхиссалам покушинја ко мирно начин те решино песакава. Океј, акна владавина сар владавина имам Али алейхиссалам, мора да од туто позиција, и си тут хем позиција, и си тут хем опозиција. Ама буд битно сарка постапинал и позиција ко дадено моменти која спротивставинал песленге и опозиција. Шајтове агресивно хукумати или шајтове хукумати сар со сине о имам Али алейхиссалам. Отхан Siffin o Muavija tano prvo manush ire vojskaja, hem sar generali kova so sine Olestar o Amr ibn As, resala ko Han Siffin, hem postavinala, a kva Han Siffin tano pretpostavimo дека е тани и денешно рака ки Сирија, спрема о Адисија таро Ебу Хурейре. Muavija postavinala pireshatора, ему историчара вакерена дека синеле над 1.000, дури шелубиш 1000 да мануша сар војска. Тоске и Сирија се непознато дали владавина, дали хукумати Muavija скоро и борбено ситуација, али ко борбено систем, сар државно борбено систем, шелубиш 1000 мануша, кола со сине војникја е Muavija. Акна прво, ке искористинави приликата на бројнавтуке кола манушасине е Muavијаски ки страна сар генералја, ем сар полковникија ко тогашно време против имам Али алейхиссалам. Лјане о Muavија тано главно команданти, хем о Амр ибн Ас сар под генерали. И си тут после о Мерван ибн Хакем. Акава Мерван ибн Хакем тано познато ко душманлуко кој хливете скоро алисна. Познато тано дека на мангелас не хливете. И си тут мануш со викнала пес Ебу Ауар, Хабиб ибн Маслама al-Fikhri, Бушр ибн Аби Арпат, Удба ибн Абу Суфиян, Муслим ибн Уқба, Хусейн ибн Нумейри as-Sakuni, Ad-Dahhak ибн Qais al-Fihri, Zufar ибн Harith al-Kitabi ибn Bahdal, Ubaydullah ибн Umar ибn al-Khattab, Abdurrahman bin Khalid, Rout bin Zemba al-Judaymi. Şey şunganman olafisu andiyum Ubaydullah ibn Umar ibn al-Khattab. Akava Ubaydullah tano očavo je duito halifa skoro, tari strana je Muavijaskiri i bitka na Siffin protiv imama Alija alejhimussalam. Evet. Koji si neleskiri daj? Аке пандејек бутите разјаснина, пошто буд женева керена дека имам Али алейхиссалам мангела се не омера, одобором бу со денга ле печаја. Дали си не адеја чај умукоством или си не некој јавер? Кој си не адеја? Мулейка бинти Џарвал el-Хузаија, познато сар умукоством. Мулейка бинти Хузам el-Џуайрија. Ака е ромнита ни таро Убейдуллах. Иначе е Убейдуллахескоро Убейдуллахески ромни Есма бинт Утариб ибн Хаджил el-Даримија. Хем Бахрија бинт Хани бин Ката'a. Лјани акавајтано о Убейдуллах од чавотаро Омар ибн al-Хаттаб против о Емир el-Муминин алейхиссалам, против о имам Алија алейхиссалам, тари страна е Муавијаски. Тари страна имам Алијаски алейхиссалам сар главно генерали,
normalno Emir el-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, Hasan ibn Ali, Husein ibn Ali, Abbas ibn Ali, Muhammad ibn al-Hanafiya, Malik al-Ashtar, kova su sine zapovedniko taro desno krilo imama Aljaskira aliskenom u vojskakorom, Amar ibn Yasir, kova su sine taro levo krilo, Abdullah ibn Abbas, Uwais el-Qarani, ili Vejs el-Qarani, Huzeyme ibn Thabit, Hashim ibn Udba, Muhammad ibn Abu Bakr. Muhammad ibn Abu Bakr. Od šavataro prva khalifa, Muhammad ibn Abu Bakr, sinetari strana imama Aljaskira alaihissalam kjeka bitka. Hem ki prva da bitka protiv Aisha, protiv Piri, hen kjeka da bitka sine protiv javer strana. To je sinetari strana imam Aljaskiri alaihimu salam. Koga postavinena pire šatojra mo Pral dehran, sar sova kergjum, i strana taru imam Ali alaihissalam oftovardesh ilade bronja manusha, gjikot i strana taro Muavija shelubish ilade manusha bronja. Arche, Fiklom, ajde. samo te kere o manusha soinetaro Hazreti Alija, ko taravena? Ola šalija dva te objasnjam jako kratko makar. Kole tanestari glaveno? Ejvallah, povekето дело тане Хашимije. Evet. Повеќето дело тане Хашимije, тоа што наредингемо прва, Али ибн Абу Талиб, Хасан, Хусейн, Abbas ibn Ali, الله тане Хашимije. Muslim ibn Akil, hem sinetu taro Beni Abbas da. Abdullah ibn Abbas, očavo taro Abbas, sineki strana imam Aljaske resnam, naprotiv sinek budbaro manuš, i strana imam Aljaske, kova su imam Alija опишинала дека сине упралесте будбаро поверење. Јек таро Хабибија, лани таро миленикија имам Алjaskir алейхиссалам, сине аква Абдулла ибн Абас. Ја вертано Муслим ибн Акил, кога светано Сафир таро имам Хусейн алейхиссалам, нели кога бичалале Куфа. Малик el-Ashtar, Малик el-Ashtar тано амал имам Aljaskir асхаби пейгамбер алейхиссалам. Амар ибн Јасир, најпуредер мануш ки битка на Siffin. Повише да таро ефтавардеш бер, јек таро мангле пегамберскире салаллаху алейхи ве селем, ем напротив, аке пошто спомнуваме шајсина кава покасно да те споминавам, а кога се има катека искористинав и прилика те читинав туменге о хадиси кога со пренесенале о Ибн Аббас, ко Сахих el-Bukhari, ко пинду шофто лил хадиси број бишофто. Hadisi broj bishofto. Čunen akava. Amar ibn Yasir tano jektaro šehidija ko kibitka na Siffin, kavav sine kodovama ako ake ta spomninavo hadis. Prenesinala o Ikrima taro ibn Abbas, kaj vakerja bašo Ali bin Abdullah tejalko Ebu Sa'id hem te šunol neko borleskere hadisja. Soldu gele hem dikle Ebu Sa'ide leskere pralea, кога со распрајнала синепес баш је градина, таске припадинала. Кога диклален, ало джикиленде хембешла узаленде вакериндор. Джикоте кераја сине и джамија пекамберескири саллаллаху алейхи ва саллем. Вакерла пираваја сине тигле, сари не пираваја сине појек. Ама Амр ибн Јасир пиравала сине подуј. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam naklataro Amr hem cidingjale star i prašina sosilani i prašino melali pe taro cigle taro leskoro čekat hem vakerja o Allah te mukel po rahmeti upritute ja Amr. Tut kam udarol tut agresivno buntovničko grupa. Tuka vikinelen Amr ko dženneti, to vem pokorna Allaheske, a Allah ka vikinen tut ko džehennem. A kava prajlalen šajte araken ko Sahih el-Bukhari, 2800 hem deshu duto hadithi. Lani ko te mangena šajči dinavatu menge celo senet kova so... Buyurun. Bana Şunun ama
Jak nešto ето пошкрде за те. Ejvallah. И ситу мен цело сенет, yani цело ланцо таро пренесување, кога се овлади ко Икрема, hem o Abbas, yani o kako Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ngele hem puçile, te vakirlenge nesave hadisi akava Ebu Said. Sahih el-Bukhari, kolil pindu šofto hadisi broj bišofto. Ili šeara kenale direktno, car 2800 hem 1200 hadisi. Aga te vakirallah, kaj o Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, koga kirala pesini i džamija, Царине пиравена сине по јек цигла, джикоте о Амар ибн Јасир, пиравала сине дуј цигле. Кога ти човекава о Пегамбери салаллаху алейхи ва саллем, джала хем цидели прашина лани имел таре Амаре скоро чекат, или о шеро хем вакерала тут кам ударал тут бунтовничко, лани агресивно група, Соске, туджи ко те ка викинелен ко дженнети, ко покорност Аллахеске субханаху ва та'ala, ола ка викинен тут ко джехеннеми, але нар. Пред, значи, те расправине кој си неко право, кој нас неко право, дали си некаја фитна, дали нас не фитна. Ка праве олила таро Сахих el-Bukhari. Sahih el-Bukhari yani so vakirullah menge kai Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakirga ya Amar tutka mudarol tut jak buntovničko agresivno lani kafirsko grupa, munafiksko grupa. Po Sahih el-Bukhari kolil pindušofto tomi hadisi broj pišofto ili šeara kinale direktno pak ovaj krapku menge Сар 2800 хем 1200 хадиси. Те мангена меак на коменти исто кала кава копи хем кач вафту менја кате ко коментајра кога со шај аракенале. А кетано те ко коментајрате шај коркори туменда те проверинен туменге о хадиси. Значи вакергјум кај Амар ибн Јасир, Мухаџир ибн Халид, Синеки страна е имам Алијаске алейхиму салам. Која е сино капацитети тари снага или тари војска, овтоварде шилјаде рачунимо дека си неко емир el-Mu'минин кој имам Али алейхи салам, хем шелуби шилјаде мануша си неко и страна е Муавијаскри. Значи пака вакерав, ако вакерела пес дека каја си не бари фитна, yani си не фитна. Тамам ки фитна мануша мерена ли? И фитна мануша мерена ли? То мисли не е хран. Фитна ако ще мамен. Мулем ли е кек? Да. Ама каја фитна си не добором бари. Со бишупан шилјаде мануша тари страни имам Алијаскири мерена, хем таро Муавија мерена саранда илјаде. Yani te računingan шоварди шупан шилјаде муслимања мерена себепи фитна или пробинејате учарао чачипео долеасо кавакер. Абе синелен машкарпесте не саво. Пардон. Синелен машкарпесте не саво недоразбирање, хема давајтано себепи соске маргепе. Мам недоразбирање, окей. Джиго кова ниво недоразбирање. Джико од ова ниво со шоварде шупанч илјаде мануша мерена таро солди стране, или пале мисине се бути со нашунела бутчесто. Кади кајк хадиси о Пегамбери салаллаху алейхи ва саллем, това керала башто имам Алија алейхиму салам. По Сахих Муслим ефтаварdeшу офтото хадиси или ко прво томи хадиси број шелу саранду јек, коте со вакерала о Ebu Zer Ali aleyhisselam penga Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vakirga dengaman yek obećanje kaj nikoj osven mu'mini nanete mangilma, hem nikoj osven o munafik nanete vol protiv mante. Halovaja soja kaja buti, neli?
o mangi pe Imam Ali alayhi salam taro znako, taro pravo verništvo, taro mu'minluko, jiko te omrzi be omari be protiv Imam Ali alayhi salam, tano znako taro al-munafiq. وسلم لي إن لا يحب إلا المؤمنا ولا يغضب إلا المنافقا. Akava Imam Ali alayhi salam akirallah kayo Peygamber sallallahu alaihi wasallam penga leske sar obećanje. Kote akava pralalen šaj arakaya akana kavala hadis inšallah. Neko voltu men za svaki slučaj kad šuvaftu men je ko čat kote so šuneno life. Yani namangilatut nikoj osven munafiq hem namangilatut nikoj osven mu'mini hem namrzinilatu nikoj osven munafik. Akavaitano hadisi pralalen ko tumarelila sahih al-Muslim eftavardešu oftoto hadis ko prvo tomi kava šaj proverinenale hem sa kava sokirava lafi akava tanoko tarike taberi Dešeftato tomi koji penđarala arapsko, anglijsko ili ne sabi aver po svetsko čipšajući ti nena kava mesova keravane tumen. Tarik at taberi dešeftato tomi vaqa'atu Siffin vikinalapes. A kate kaj sučivava tumenge o hadisija, kaj sučivava tumenge o hadisiji si tumen da lengo rosanet. Ma ti klota isa abeačo Arche kirgataro daif lafi hadisija. La. Diken ilmu rijal yani o inauka taro prenesuvate. Ili šaj dediken koji prenesinala, kaj prenesinala, soske prenesinala, dvaso prenesinala. A galaj tu menge sar faktija, argumentija, kaj Imam Ali alayhi salam o mangi pe koji mangeli Imam Ali tano mu'min, koji mrzinale tano znako taro munafiqlu. Hem ko prethodno dokaz ko sahih el Bukhari, da je Amar ibn Jasire, salamullahi alayhi, taro najporedera ashabi ako togašno vreme mu darale agresivno buntovničko grupa. Matiklul taj sa o Muavija hemu Imam Alija sinelen fitna maškarpeste na to jest nam nani lohibuti. Yani lohibuti şovarde şupan şilade manuşa, şovarde şupan şilade muslimayna merena ko ki akaya bitka. Kava ne fitna, kava je tano čačipa, se ko jekso mangela te proverinala, kava šajk huvula hem te proverinal. A posle te Dikha dali kava kirol pese Muavijaske radijallahu an ili kava kirol pesleske nesavo javer epiteti. Ya Ali, men sallama inna la yuhibbu illa al-mu'minan wa la yagdibu illa al-munafiqan. Namangilatu niko ya Ali osmenu mu'mini. Hem namrzinatu niko illa al-munafiq. Osmen yek dvoličniko. A o Kur'ani vakirala hemu munafik ako ven ko dno džehennemaskor. Ako ne iranajamen dehram, pošto na kagem harica poviše vreme, iranajamen ko momenti koga soldi vojske, hem Imam Alijaskiri, hem Muavijaskiri, postajnena pireša tojra ko Siffin. Ili i denešno raka uzaki reka Eufrat. Sar su vakirimo Muavijatano prvo generali kova so resla i podovat panhem sinele i kontrola taro pani Eufrat. Kога resalo Imam Ali alayhi salam teskere vojnike vakila ja emir al-mu'minin vakilo Muavijana dozvolila mingite i pani taro Eufrat. Imam Ali alayhi salam vakila pa dobro, tu men du izbor, ili te bešena kate, ili te džan, hem te dozvolinen tu men geo pristap po pani. Soka kere, da va zavisila tu men dar. Džana kala manusha, gertano pišemo krivajetja, hem oslobodinena, to je lena pristap po laj pajneskor. Ama Imam Ali alayhi salam nanesaru Muavija la'natullahi. Šajsine ovda te zabranilo panje Muavijaske. Naprotiv, sova keralom o Imam Ali alayhi salam kala maoven tu men da saru Muavija, te činaveno panitare leskere vojnike. Hem ko vol dendo panje Muavijaske, hem ko vol dendo pani leskere vojskak. A kavajetano ahlako Imam Ali alayhi. Nane yaver saru Imam Ali alayhi. Nane la feta illa Ali. Nane yaver manush derno sar suytano. Wa emir al-mu'minin, imam al-muttaqin, asadullah al-gharib, wa Imam Ali alayhimus salam. Dozvolino nalenge o panitaro Eufrat.
Sarsovakirgjum i strana Taro Imam Ali alaihimussalam sine oftoar de shilade, gjikote i strana Taro Muavija sine shelu bish ilade. Lani pobrojno sine o Muavija. Ama kao Imam Ali alaihissalam Janea koji sine Delo tarile skri vojska, eftavardeš manusha so marje peski kobedar, tari strane pegambereski sallallahu alaihi wa sallam, ashabija, hem trishel manusha taro bare muhajira hemo ensari. Yani trishel muhajira hem ensariye. Sine tari strana Imam Ali askeri alaihimussalam. Imam Ali alaihissalam sine jako generalno administratori koja kirala pestafi baš o maribe, hem sinele taktike kola so javere manušena sinele ngo togašno vreme. Назначинала Малик al-Аштаре, цар командир и десно позиция войска кри, hem назначинала Абдулла ибн Абас, hem Амар ибн Ясир и лево страна войска кри, а овитано машкарал, фалалест имам Хасан, имам Хусейн аслам, hemo Фадл Аббас, саламуллахи ва салаватуллахи алейх. Кога почминена о прво диве о Мариба, Soskeva kerava prvo dive se bepi so dui dive margepes ko Siffin. Siamen rad koja su inglapes leljetul harura ka andinava davada. Hem koga nakelo o Uwais al-Qarani alaihi salam dunia. Hem soske sumni napes kolaf imama Ayas keresnam koga vakela kaven pana iljade manusha. Ni poharica ni poviše. Iljada, točno lani. I prvo rad o Imam Ali alaihimussalam ko prvo divetaro Maribe Siffin, pred te počminalo Maribe, kva morate haljovali. Imam Ali alaihissalam i kerla pesine ko čačutno sunnet je pekambereskoro, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Pred te počminalo Maribe, Imam Ali objasninelo o šartja, lani условия сар trebala vojinel pes. Naštija kava ale mači kovas ili ale kalaš i puška, hem dža martu sar mangeja, na. Soju sebe piso mora te ovol условия кога војнела. Калеске Кур'ани вакерала, Пегамбери алейхиссалату вассалам вакерала, Имам Али алейхиссалам вакерала пиреман, пире војска. Вакерала тамарентумен само кога ковен нападниме. Јани само кога ковен нападниме, тогаш камарент. Хајде се тинамен колав Имам Хусейн ескор алейхиссалам ки Кербела. Кога Фадл Аббас алейхиссалам о байрактари и карла по колечем вакерала каджафте марама сто вакерла Имам Хусейн вакерла ја Аббас муктомач ела мена алема катете марамен цар. Ако кергело прво чекорте маремпес, цар со керала кодешто диветаро Мухаррам по јаумул Ашура Омер ибн Сад лаънатуллахи алейх, прдали прво стрелка, ем вакерла ја Хусейн, о сведоко ту дека месиума да вас почмињу мариба. Тогаш и туке дужност е бранинет. Agar Emir al-Mu'minin alaihissalam, Imam Ali alaihissalam, vakirala, kan braninendumen kokoven napadnime. Duito buti, koga kad iken дека некој нашла таро бојно поле, таро Мегдани, кај со маренат, ма джампалалес, мукенле. Трито бути, раниме манушен, ако денгетумен Tumaro васте поможиненлен, ма мударенлен, поможинлен те спасинал песнен горо живот. Ма ампутиринен, ляни, ма уживинен кода вам удариба, ако веќе бранинена тумен течинен васта, прешереја, кавакована. Бранинен тумен код ова начин со ма ампутиринен. Али овеја дехранмо Pral сојакава? Tamam, na ne laf yakaleski. Продолжим tu efendi. А кавајтано кодекс, je kodeks sistem sar trebala te vojine ako si janë muslimani, hem ako si janë tari strana Imam Ali askeri alaihimussalam. Na shtitu leo mači saro Muavija, hem saro Amr ibn Asja mudar, tiknenda, barenda, purenda, romnjenda. Ja ne jadal. Hukumati Amengor alaihimussalam, tano hukumati sprema o sunneti pegambere skoro, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Na shtitu so mangjate kere. I si шурут, ляни, шартија, условија. Марена песо прво диве, ему Имам Али алейхиссалам осигуринела јек бари прен.
o sigurinel ek bari prend. Jiko dova stepen so osledno dive zavisinela sine i pobeda kaske kovol dendi da li Imam Alijaske ili Muavijas. Rakiate skoro pavo prvo dive koga marena pes i ko prvo dive na kile dunjajo Amr ibn Jas. A dva slučaja vallahi morate objasniti Amenge. Amr ibn Jasir poviše toreftavardesh berš puro manush. Ashabi pejgamberi skoro sallallahu alaihi wasallam. Sine mučimo Taro početok ne li leskere daja hem leskere dade o i familije pejgamberi skoro sallam koga mudaralalen kopije mučinene bilale Amr ibn Jasir da mučinenale. Amr ibn Jasir samo nakratko, naneli ovi prvo Đuli šehidi Sumeje. Šehite dineske? A Ejvallah. da je tani da je Amr ibn Jasir esti. Ejvallah. Mučinena sine togaš heme Sumeja, hem lakir Rome, heme Amr ibn Jasir. Hem ja vereman šen sarsvetano Bilal ibn Rabah. O muezini je pejgamberi skoro. Amr ibn Jasir ko pure berša dikhala prilika pa da je kuti tovol tari strana Chandipaja. Soske hadisi o ibn Ikrama so prenesinila ko sahih al-Bukhari pejgamberi alaihi salatu wasalam vakirjales ke ya Amr kaval dive kavikine manushen ko cennet ilani ko pokorno se Allah es Allah kavikinen tu ko cehennem kin diyak. Amr ibn Jasir Hajde koristim šansa te šajtu soskisi budbare efendiye naštite prekin tut ajde baro selamiji Amaro šej operhani nekol sa sto so ovda učestvujnula kate Allah nekol razija Olestar tajleske familijatar isto Amare mangve sefereske da alekim selam efendi isto to tuke da Allah nekol razija te familijake te unukaki isto normalno di originalna koro Ejvallah, produžim to Lafi, bujno. Ejvallah, alaikum salam, sami rep šalenge da so denge ostaje. Amr ibn Jasir Pral puro manush ki bitka Siffin, tari strane Imam Alijaske islam i levo krilo Imam Alijaske islam. Puro manush lela dikla i prilika, dikli šansa pa da je kut to veliki strane Chandipaja. Kakava slučaj Imam Alijaske. Marala pes, inače akava puro manuštano, subhanallah, žemnunula, pijela peleske pani. Iranala pes kaj su sine ošatojra, yani kaj su sine ošatojra tari strana, tari vojski Imam Alijaske, ima kila ter denle harica pani. Po momenti na rakena pani hem nudinala pes teske tut. Amr ibn Jasir, salamullahi alej, po momenti ko kad ikilo tut fakirala Allahu akbar, subhanallahi wa bihamd. Učenale vakala ya Amar, kala suske vakire agar, vakala vallahi yek divio peygamberi sallallahu alaihi wasallam vakirga mange. Kai prete priključinama, lani prete pridružinama, leske prete na kavi dunja, na nete volmange dendo pani nego li kapija tut, o posledno pijalo akale životoste volmange tuta na pani. Akana vakala janava, deka omeri veitano mange, paše. I klola i bitka hem ovola mudardo. Rahmetullahi alaihim wa ala ruhihi. Allah subhanahu wa ta'ala tamo kelpo rahmeti upralko Amr ibn Jasir o amal peygamberi skoro hem amal Imam Alijaske. U prvo dive sarsova kirgum Pral dehran u Imam Ali alaihi salam porazinala je Muavija. O prvo dive lani o doborom bud paše. Imam Ali alaihi salam hem Malik al-Ashtar kerena je kasavki strategija te napadinelen tari strana kote sosine najranljiva. Kote sosine najranljiva. Napadinenalen jiko od ova dive jiko te naperali Irak preto salatul fajr lani preto sabah namaz side na pesoli vojskete vodinem pire namaz. Rakete skoro adarat bikinla pes lejletul harura. Wallahi dehrana ka historia moro manushat penjarel. Moro naroda kavate penjaren le Pral. Akali historiatar
Най харица керала песлапи, валлаhi, на джанава суски, ама най харица керала песлапи. Дали само kad teknete čuva, Sako suske sos istorije gara detane, suske kali istorije na neta navidime ko islamske potočno nauke ili to teva kera, na primjer, ake ko hadisije? mekava kera iklafi Allah subhanahu wa ta'ala ko Qur'ani sova kerala hem bute manu šengelani, bute tu menge omanu šalen mrskoitani, odvratoitna čačipa. Ne mangenate šunenli, ne mangenate pokorinentumet. Sebepi tiklona kala faktia ki videlina šai paro posto taro narodo kasmeninol piro prapto e veru i vaskoro. Ja verčo neka praktikuinol piro dini. Ama sebepi su ne iklola akava ki videlina, taro 100% 0,5% onalika iklol ki videlina, o narod avdive sledinena od ova sarsoilenge predstavimo. Muavija e Muamar ibn As ko piro šatbori, barego gja kala politička figure, yani barego gja. Manipulantija prvoklasna. Muavija vakerala e Amar ibn Asske vakerala gubine i Bitka. Vakerala definitivno gubine. So skalelenge o doborom paše, a delenge doborom paše Malik el-Ashtar hem Imam Ali al-Islam, so znači tarošel posto 85% računim дека dobimi i Bitka ki strana tari ki zastupi Imam Ali As. O Muavija vakerala e Amar ibn Asske vakerala Акаја вакрала вутина джалагер. Мора нешто вакрала те превземино. Со предложение Амар ибн Ас, валлај, джанена која Амар ибн Ас, најбаро манипуланти мануш, ляни успејнела си не добором те контролиринал психа е народоски, ляни те манипулиринал. Ляни те манипулиринал. Со вакрала. Вакрала тај сунното диве прете почминало Марибе. Prete počminalo Maribe vakerala kalo Kurani o kelami Allah eskoro kachivale ko kopje hem ka vakera na mangaja više temaramen neka odlučinal o kelami Allah eskoro. Soske tani naredimi Кога на нелише a tava шанса... vakerala Amar ibn As predložinala Muavijaske starte dobinini bitka. Soske već naša avena. Tamam, ака нешко да кажам. Ejvallah. Значи прво диве ко Siffin наќела, а кава ракета скоро до гори не напес. Лелетул Харура викнал напес. Кога Хавариджие или ек дело тари страни Имам Али Аскир ал-Ислам предводими Таро Муса ибн Ашаф, емо Кайс, Ашхад бин Кайс, предводими Лендар, керена да ја ујдурма, Лена hem platinena baro nivo taro zlato bašo Хаварич, yani bašo Хариджие. Ек дело тари војска Имам Али Аскир ал-Ислам. Hem тај суното диве, а каја договори ми бути маш каро Хавариджие, hemo Muavija, hemo Amar ibn As. Baro nivo taro paresi nelenге dendo, hem pesa ki bitka kadal pes знако, сарте признајнен дека е тане против Имам Алија. Сабалеско Рома Pral тано од диве пред те почминал о акава сао настан, кога Имам Алија al-Islam давајту ке познато, ем путе прхаленге тано познато, кога вакерала кај приклучинем пестеске 1000 мануша. Акавајтано дуито диве ки битка на Siffin. Дуито диве тари битка на Siffin. Ко прво диве мерало Амар ибн Јасир. Ко дуито диве вакерала Имам Али алейхиссалам, пашо Абдулла ибн Аббас, кај приклучинем пес леске и војска панда 1000 мануша. Ни похарита, ни повише. Ако му да тоа е чига о ајети ки сура 43, ефтардешу офтото ајет. Аки екселами джилесте да амендар да... Приклучинем пес леске мопрал. Ejvallah. Кај приклучинем пес леске 1000 мануша, ни похарица, ни повише. Ресена мануша, ресена. Ења шелу, ења вардешу, ења мануша. Аха.
Акана сине со сар, на дар. На, суске на сине да ја представи ми сардар. Дали сине, а дали манушен гола со сине будбаши имам Али Аски алейхиссалам сумња килесте? Или кано нешто ја вер сар стратешко борбено мислиба. Те буџема ман Ова- мека вакира бут едноставно, ако некој вакирала манге нешто сар јек Хазрети Алија, која вакирал, ако он не керала пепела фесте, бога мика починавте сум не упралесте, дали овтарно заиста значи јек Имам. имамите, овој маги са 100. Ejvallah, a давајтано о прво начин таро размислување, од дуито начин таро размислување дано ки стратегија или ко мислење сар асоцирива баш о борбено структура. Соске џангеде ко Муавија лаънатуллахи алейхи, тано познато кодла мукиба шпионја пире ко војске. Кадо знаено савојтано ленгири стратегија о плани бори баскоро, хем сакаменно. Гейнена мануш. Ења шелу, ења вардешу ења. Акава дешефтат томи ко тарике табери шај правена пралелен емте читинен. Сумнина пе вакерла ења шелу, ења вардешу ења. Абдулла ибн Аба. Емо Малик el-Ashtar. Вакерла Малик el-Ashtar вакерла бе чим вакерга емир el-Муминин илјада кав. Ни похарица ни повише. Абдулла ибн Аба стана дома мануш која со сар поставинала кала прашање која со тане буршу жете размислина Абдул. Вакерла козом ту гењан ме гењум доборум. Козом ту ме доборум гењ. Прачу нена 900 или ења шелу, ења вардешу, ења икона. Јек фалинала. Абдул ибн Абас вакерла башо Малик el-Ashtar вакерла изгледа тано не саво шпиони кога со мен на џенелес. Малик el-Ashtar вакерла илјада, ни похарица ни повише, те вакерги имам Алија илјада кар. Таре о која страна имам Алија алейхиссалам. Баш Абдул ибн Абас вакерла илјада вакерги. Мадара, на вена ења шелу, ења вардешу ења. Вакерла на Дикха или Дуралдан. Ла хаула вала қув. На Дикха или вакерла Дуралдан. Абдул ибн Абас вакерла каси емир el-Муминин. Вакерла миро амал. Ла хаула вала қув. Одола сојта неко тарикати валлахи. Акава амал имам Алија скоро керела јек бари улога. Дикена Дуралдан која вала? Дурал танендар, дурал дизјендар. Арабско пувендар о вейсел каран. Амал имам Алија скоро. Имам Алија алейхиссалам агера вакерла صديقي وآخي وحبيب. Амал миро мангло, миро Pral. Дикола о Увейс el-Qarani Duraldan имам Али алейхиссалам. Джала те ресол о вас те скороляни таро респект, таро поштовање. Имам Али алейхиссалам цидала, ляни прайлален абди сунното диве ако мангенате ден некој Тумаро вас те ресол, сигурно насием паше ко барипе имам Али скоро, ем ко барипе Увейс el-Qarani скоро кога со кога гело Увейс el-Qarani те ресол скоро аз имам Али цинѓа пирова сем гушингале. Обари Петаро јек мануштано лескоро понизност, а на лескоро кибири. Ресол Увейс el-Qarani ем вакерала јек бути, субханаллах, шуне на каја бути, башо прајла кола сојта неко тесаввуф, кола со керела ленге бари улог Увейс el-Qarani. Критикујнала Увейс el-Qarani и стране Муавијаскири, ем вакерала зарем на шунге, يوم الغدير إنما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم عالما وعلا وعاد من عاد وانصر من نصر واغضب من غضب. زرمنا شنجاكلا Кај пегамбери алейхиссалам ко јаумул гадир, ко диветар гадир хом вакирга фемен кунту маулаху ка скоро господари си уме, а кава алијатан ле скоро господар. Ја Раби поможино доле со поможинла алија, манго доле со мангела алија, мрзино доле со мрзинла алија.
Hava Veysel Qarani tanako ruhaniyeti taro ehli tasawuf. Veysel Qarani kelila bari uloga of sinetar strane Imam Ali askira islam, na sinetar strane Muaviya askiri. Soldu sine muslimanja, hemo Alija, hemo Muaviya, samo jek sine imami, jek sine munafiq. Sostu činjola. Šajle avdivete lamin jeki dozvola, ako mesjum vakerava man sledbeniku Imam Ali askora islam, šajle lavaman jeki uloga mete mangave Muaviya. Veysel Qarani ki Bitka na Siffin vakirullah kao peygamber islam vakirya ya Rabbi mango doleso mangila aliya hem marzino doleso marzino aliya ya Ali na mangila tu niko yosven mu'mini hem na marzino tu niko yosven munafiko te mare tu protivo khalifa tire vremes korososian ehli sunnetsko škola vakirullah de kasian murted lani otpad niko taritiri religija Iranjan tuko nešto se anglutno. Veysel Qarani vakela ya emir al-mu'minin. Vakela savi tano akava radost, savi tano akava lo Shaipa te Dikha tut ya emir al-mu'minin. Vakela na neništo pošukara Olestar. Imam Ali alayhi salam vakela odoleske ya Uwais. Isi ek puti se pošukara Olestar. Akava Pralalen wallahi shay prvo puti shunenale, akava saita no zabeležimo. Jone Ali dehran mo Pral ke pučava tu sarmo Pral, koja sini i najbari želba Veysel Qarani askiri osven dedikale Resule sallallahu alaihi wa sallam. Canava me ama hadi buyurun vakir. Vakir to hadi temaslar ne gitlo buyurun. Eyvallah. I najbari želba leskiri sine temel šehidi. Temerale Allah eske subhanahu wa ta'ala podrom. Kako ga pučovale o Veysel Qarani vakela ya Ali si nešto pošukar od Olestar so Dikha tut. Vakela isi vakela tu kove šehidi akale prvo šehidi taro kava dive, yani taro duito dive. Prvo šehidi taro duito dive. Pret ovola dava so ovola. Gušinalale u Veysel Qarani Imam Ali alayhi salam. Wallahi ya davai tano Pralipe yazık me penava. Wallahi yazık. To vola menge kavdi sunnoto dive sebepi amaro gordost, amalo okholost, amaro kibiri, amaro bijandi pena grabona men yeki kesar zo grabonge Veysel Qarani Imam Ali alayhi salam. Soske ovjanala poviše me janava pohari, ovitano popuro, ovitano potikno ili ovitano barvalo, okovajtano čorolo. Wallahi yazık to vola. Nalaya urne tarakava manusha sarsosine Veysel Qarani yek ruhaniyet skobaro manush. Kaske so Resuli sallallahu alaihi wa sallam vakirala tekerel ovdo valeskiri dova kabulio vola na ne leskiri dova odbimi. Manush jala hem gushinola mangela teresal Imam Ali askor al-Islam ova so sikavala mena dava Pralale so sikavala mena poniznost Veysel Qarani askor zada sores la dava ruhaniyeti sikavala mengeleskoro iskrenost leskoro takvaluko bogobojaznost a hem sikavala menge obari pe Imam Ali askor al-Islam sona dozvolinja te resal ovaste skor mesium pobaro Akula ke mesium šeo ava dehran mopal resmovat. Kaskoro be primer adava, kaskoro primer adava. Okay, taro respekt. Abe ava gušin ma taro respekt ne morate resemovas. Ava to vas soldu i ponizne Allah eske subhanahu wa ta'ala ko anaf. Ili talavo kova opravduvanje. Mesium šeo tu mora izmeti. Inšallah nikoga šmate ovagar. Mevakirgjum inšallah nikoga šmate ovagar. Jeke kete man gamen hem ponizna iskreno to ova maškaramende. Jeke kesar te sitova. Na ne bitno da li se antu učo kučo meratipi mesium ko teluno meratipi ili me kučo tu ko teluno. Da li me džanava arapsko tu da ne džanava germansko ili obratno. Na ne vrska da. Sada la buket tidelenki strana. Avate man gamen besar so mangla po Veysel Qarani hem Imam Ali alayhi salam.
Hava gerkare sopashi pedevles koro. Ket gushinola Uveys al-Qarani Imam Ali alayhi salam Muaviyas kere strelcija pogodinena Uveys al-Qaraniya ko piko hem na kili dunjaya ko vasta Imam Aliyas. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi. Isili pošu jomeri vetena ke ko vasta Imam Aliyas kere islami dunje. Wallahi. Hake tu menge o bitnost Uveys al-Qarani. O važnost skoro. Hajlale. Prete počmineni bitka šuna kava dehran. Prete počmineni bitka o Malik al-Ashtar джела ки страна Таро десно крило нападинала. Ресола мопрал бут паше, значи шај панч посто делиновален сине тари победа. А далес ки си тек хадиси таро ривајети таро имам Алија Ислам веќе победими битка мора си не агерте решинал. Кога ресола бут паше Хавариджие ляни, ки страна имам Алија Ислам акала мануша Хавариджие, предводиме таро Musa ibn Ash'ari, Taro Ash'ath bin Qais, a ce quereno znako, su skakalat manusha dogovorimeta neki rat, te predajneni Imam Alija. Dikeno znako, ko Taro Muavija naredinila vojnikonge, te čujeno kuranja ko kopije ili ti pazden pre, hem vakerelo Amr ibn As, vakerelo ake, amen na mangajate maramen, muken, o kitabi Allah skoro to o presudno maškaramende duyende. Halovea kaya buti? Gubineni bitka znači, ola definitivno gubinena ola. Gubineni bitka, ama dik politika, kad ćevo Kurani ko kopije hem kavakera, Muko kitabe Allah skoro, muko kitabe devle skoro neka presudino maškaramente. A da vas sine oznakom opravo so akala manusha so si neki strani Imam Alija skiri, kola so preku Irat, Lejletul Harura, vikinula pesara kina peskotan Harura Muavija hemar Amr ibn Asya, hem denalen para odote. Hem vakerena akavaitan oznakom. Iranena pesku Imam Ali alayhi salam hem vakerena. Ne o Malik al-Ashtar alat. Of panna adayastran. Mangela te marautas. Vakela ya Ali o manusha vikinena men ko kitabe Allah skoro. Vakela men trebala te prestanina kava maribe. Trebala te prestanina akava maribe. Ama jane koja kalamo pral o Musa ibn Ash'ari hemo Ash'ad bin Qais. Tu fecea manusha tari Kufa. Ola susține și aici va chiar dui naibare starășine taro Kufan taro arabska plemija ko togašno vreme. Lani sinelem baro broj taro manusha palalen. Imam Ali alayhi salam akela kala manusha mangina samo te holaventumen. Ma peren akela kolengoro triko, ma peren kilengiri finta. Chun o Musa ibn Ash'ath. Vakela hema kaba Ash'ath bin Qais vakela ya Ali. Cine vakela ja vakerne ka vikinene Malik al-Ashtare ili kamaramentuia. Atat Imam Ali alayhi salam vakela gerati sunt nevladari akane ulum vladavina lani председатели хема кана улум ко собрани. Кала джерати ме наредина вастиня кана приминава наред. Джала ем вакерла вакела джан викне на Малик al-Ashtare вакерте чинавало марибе телескоро меуля или скоро господар лани Имам Алија тано ко опас. Иленала песо Малик al-Ashtar ем дикеле бути со десингола. Vakirila kavaitano triko taro Amr ibn As hem taro Muavija ma peren ko kava. Akala palemo Harijije, Havarij. Vakirina na ka odlučina spremo kitabi Allah skoro. Dogovorenena pes mopral već dobimi bitki Imam Ali askeri, am Imam Ali Islam dičala da vas to desingola, jek sebe pitano, sočiveno Kurani, iskoristinena subhanallah,
o kelami Allah'e skoro te dobinem pire politička hotele, hem duito iskoristinena i slabo inteligencija je манушенгири, hem воодно старопари или кога тогашно време злато, дирхемија, убединенален и ненален, те овем против у имам Алија hem те чинавал песака еб. Значи веќе доби ми битка. Договорена пе со Муавија hem имам Алија Ислам, о Амер ибн Ас-Сатео Малик el-Аштар, те керен договор. Yani арбитрација. Џанеја двасој, договор кераја, морате постојне на условија, тари екстрана, тари окоја страна, сар консензус, консензус, ако те вакел опет. И споразум танапес. O İmam Ali Aleyhisselam vakirala miro predstavniko kokava konsenzus mangava tovolo Abdullah ibn Abbas. Ili o Malik el-Ashtar. Aquela kalajtele manusha kula sojtana Amenge poverljiv. Amar ibn As Jange inteligencija to Abdullah ibn Abbas, jange inteligencija to Malik el-Ashtar, kana je tu speno tu bedinal. Предложинала е макерала мен на прифатине Алensar представник ја тари три страна, прифатине само Муса ибн Ешари. Муса ибн Ешари сине локо мануш со шајте убединол пес бутлок кест. Вакело имам Алија, вакела сускина прифатине на Абдулла ибн Аббас или Малик el-Ashtar. Вакела на прифатине е само Муса ибн Ешари. Хем опрал кедена пес кој е те анено споразум. Код ова споразум си не шов точке анте. Ама пред акала шов точке тоа крав екоти. Дик и интелигенција, интелекти таро Амар ибн Ас. Вакерле мусаски, акава Муса ибн Ешари, кога се не представинала имам Алија, ем кога суло хариджи аляни, мануш против имам Алија. Вакела реска бе шун, вакела ајте си дален солду, хеме Алија, хеме Муавија. Солден вакела те си дален таро поимо хилафет. Муса вакела добро, тоа си дали. Најпамет. Уклела ки худба о Само те навединав. Аква предпоставино деме одберимо мануш штаро Муавија одбериме манушески таро Хазрети Алија. Значи ова керала олеске, ај ти калален олен. Тачно ли? Ти шајте сватиме ајде ти калален вакерла солдуе. Хеме Алија, хеме Муавија. Абе Амар ибн Ас дик годи валле. Акава Муса вакерла добро, прифатинава шужо предлог, ајде ка ќе радава. Уклела ки худба Амар ибн Ас вакерла. О манушален. Овен сведоки, ака е амен на прифатина имам Алија алейхиссалам сар халифа, хемо Муса ибн Ешари на прифатинал имам Алија сар халифа. Халове? Evet. Hani kilga peskeles kere uga. Musa ибн Ешари клао хулите лема хове народо. Требала те кера консензус, требала те наведина, амаре условија. Палобут расправиба башо о споразум те чинавал пес и војна, си не одредиме со шов точке. Со шов точке башо те чинавал пес омариба. Или шов главна буќа. И прво бути си не те анем песо правила башо ленгере одлуке ко мефеле лани ко однос таро е Аллах субханаху ва таала о китапи. Yani taneno odluke sprema Kur'ani. Ако на успејнала пе ништото однесинал пес, тогаш танал пес и одлука спрема о сунети е пекамбер саллаллаху алейхи ва саллем. И дуито точка вакела ако веќе ангјапес одлука таро Kur'ani, тогаш морате важилно солду стране. Соске, пегамберот снава керги мамалијаске, ја али сармесо марамам против мушрике, туек диве камаретут спремо од тефсире Kur'ане скоро. Лани манушака изнесинен, јек тефсире тука изнесине ја вер. Али ове? И дуито точка, вакела, ако ангјапес одлука спремо Kur'ani, мора тоа бавезими, башо солдуј стране. И трито точка те истражинал пес
o sebebi so alo zada dovol o Osman Mudardo hemsar alo te maralpes muslimane. Штарто точко представникија те анен те објавинем пири одлука во рок Тарошов масек откако чинавсалили борба. Од страни и паншто точка ка поштојнен о споразум љани о мир хем ка дозволинол песте пирал пес кајмангела. Еми шовто точка о представникија карактем пес ко тан и граница машкар о Ирак еми Сирија. А калајтане мопрал дехран шов точки кола со дебатирингјапес или кола со ангјапес споразум во однос машкаромарибе е Муавијаскоро хем е имам Алијаскоро алейхимуссалам. Пала кава точки имам Алијаскоро миранла пестари владавина тари Медина ки Куфа емо до те поставинала пири владавина. Акана акавајтано од Дело кате завршинала и битка, а давајтано о консензус ленгорляни о споразум машкаро дуи страни, хем во кава случај завршинала и битка. Овајтано иек сати текваш по харица по обширно, иначе са кале стари сипан да буд детајля кола со прескокнингјумне на момена ведињумо главна детајля кола со шајте халопес акаја тема. Шунејаман? Шунавато, јадат со лафи со скејси, со пиштинина, а каде страната да реско се то продолжи? Ejvallah. Значи, а давајте о и тема која со завршинала вакергјум таро почеток кај каквана не само фитна, него ли шоварде шупанш иляде укупно таро солди стране манушамерена, би шупанш таро имам Алија, саранда иляде таро Муавија, маквана не само, ајде, ако шнемаме на двана мерена муслимањаката. Ако не те набројнам неко бора хадисија, по однос таро, дали Шајма реатот против имам Алија. Ко однос таро ислам или администрација, пегамери салаллаху алейхи ва салам кој марала пес против халифа пире време, скоро тано муртат манушкова со отпадинала, таро дини. Исјамен хадиси кој пегамери салаллаху алейхи ва салам основно дивена нета вол саджи коте дешуди халифија таро племе Курейш владинена кија каја Куф. Ја Али на мангелату никој сон вернико, мумини хем на мрзиналату никој сон мунафик. Нажалост, Амар ибн Јасир јектаро верна мале пегамерески реалисна, кога со синек битка на Бедер, кога со синек таро најпрво муслимања мерала ки акаја битка Сифин. Увейсел Карани јек познато мануш кога со пегамер ислама керга џан хем роде нека керот Амenge дова о Весел Карани со скелески дова на одбинала пес палок. Иншалла, ако си јак 5 минути прашања, та одговори на ако си кадар или ако џане, ако на џане, та прескокнина, тоа е става керабдека на џанава, давајтано, атава ама Дикха е субханаллах Ебу Суфијан е пегамбери алейхиссалам маргапе, Муави имам Алија, имам Хасанија, Језити, ланатуллахи алейхима, е имам Хусинеја Бени, Умеја сине увек противочачипе. Ама хајр иншаллах, истражинени религија. За прво, осесто со Левана каја спрема са сукердална Амenge со тендана кога Сofbeti нормално е болна точка со кодин исламијати за жал бутежен гарабалапес хем акисија каја приликате шај те Hava нормално хем за сокердун ситмено могучност, значи ко приватно да те керен лафи Arche секогаш Амenge значи бешала хем шете до Амenge нормално са одговора со иситумено случајно акаде темата. Казамулнав сарнен те шај соше могуче те пишинен ти си нека нешто не се опитај на акаде тематар, ако на мека поставина кај питање, ама дикавај си кај Прала со веќе починдете поставинено питање, прво се ламинкерава сарнен, овен састе со
sad не споделен о лайф, значи ко баро број овен со сте, а ке баро селами джико Дениси, джико Салиевски, о питање авла нормално Taro Ali Agushevski o Allah Nikola Razia Lestar pishinola dali i Aisha radijallahu an margjape e imam Alijaja ki Bitka Siffin em dali tano tačno. Така, магията ти отговори, нека лески имате да отговори на Буир, ту отговори, с като именно моментално Ejvallah. Sekole düşmaneske svetano ehlibetesko resnam na vakellapes. Allah to zadovoljno Olestar pilatar, skalla manusha javno si kage po düşmanluku karşı ehlibeyti aleyhisselam. Hemi Ajši rovnije pejgamberes sallallahu alaihi wa sallam na sine prisuno ki bitka na Siffin naprotiv i waqatul Jamal ili bitka na Jamal po Kamilja, da je ta ni poznato bitka starstvo, ker gem ko prvo delo 6 spodelinja posle dva дехранмо Pral задо манушато вен котек, каква е тано дуито делове, по прво дело кергем лафи баши битка на Джемел. Ама Ejvallah, салами комо Pral калија, джанава ко сомислинила, хем соски алудиринила, напротив одговори на вагер баши јавност е джанен. Тамам. Демек, каква е тано јек дуито дело, сарсо најавинда управо Arche, дека иси, значи, прво дело туменшај амаре каналесте ко YouTube, те блезинен, ем кадикен нормално насама која дерси, него исјамен исто повишета дерсија, Талбавер ефендие, хем нормално, колото ми ги бут интересно, тумен сменина, значи, те абономиримненне, и окоја пишинала пес риц, поточно, значи, романи интеграција Зentrum, а да тету меншете влезинен, ем кадикен, да заиста о Arche да те мислинава по моје дуите која сатија кер да јек дерси, хема да тетано наведимо сар и не и борба на камилите поточно да те навединала пес, ама да ветано јек шужи тема, која команген бурунус кадикен. Те на не, ајке кана. Јек баро селами нормално амаре мангле цениме шевосте ко Тарик Сади, поточно Ошей Ефендија Езерџани, јек баро селами джитуте Ефенди джи ко тейре са ашикија сојтане те околинатар, о Аллах неко вол разија тутарате фамилијатар, пучела јек питајне, о питајне тано, кој му дарла е Ајша? Му дарувала од овакова случаја најбари фитна ко Ислам, одговорно баш во Буд, ја верада убиствија, одговорно баш во Кербела, да, или е главно дело тари Кербела, о Муавија ла'натуллахи алейхи. Иси хадисија, иси историја исламески рекава совакела кај насамо е Ајша, него Мухамед ибн Абу Бакр, е Ајша му дарила Муавија ла'натуллахи алейхи, нарединала и отројнал пес имам Хасан алейхиссалам према и Џодда. Јек таро најбаре фитна джим, најбаре проблематика ира, тано Муавија ки историја исламески рекава, валлај. Човек сви зла, не омануш која со и не себе пи баш са о пилачи пасто да се салило. Ejvallah. Селаму алейкум, еко Рамаданов, исто туке да те цениме фамилија, ке Аллах неко разија тутар ефенди со менцарина моментално. Мекава покушинава кана хари те барави мисија ко не се питајна, суске баш интересно и не јек тема кој со кердан лафи, Таро Хазрети Омери очаво и глобала демек комариба. И си хадиска наука кој со послен перала о пишмани, хем иранела пес послен ко Хазрети Алија, дали туте е да познато Прал Арче? Познато зано да вам, исто ки Неҳџул Белага или ко ривајет имам Али алейхиссалам, дали o Imam Aliya, dali Imam Ali aleyhisselam oprostinala leske akava hem dali prifatinala leskuru izvinuan. La, la habibi la, na prifatinala leskuru izvinuan. Aleykum selam be modat, aleykum selam. Akava gülde şiyatana modat. Kollanın asmana da gülde selam.
И си на 100% права, ќе целяви мандар да лески, со ски напердам ги никош. Алейкум селам. Бакерава си на лафи мате. Чинава. Абе, Аке. акава дехрана, акава мануштано може о метаро, акава мануштикили. Тамама, преска на веднато ту стар туинан чеволескја. Ejvallah. Аке Не, бало се тај пролови може о. На прифатиноло извинување му прал Убедуллах Ескор ибн Умар. Пуска кога мануш почминува кој исто начин да води но пиро живото. А това политичко само си не извинингапес демек. Ани на, после кога обала халифа о Муавија кај танака Убедуллах ибн Умар. Аке, о Денис неколку со 100. Денис Салиевски пучола кој му дарле Османе хем кој лела лескро трупи односно отел. Па кергима кавалафи, ма кергим сподели на два видео со кергим на 2 сати адекваша на пак исто одговора, пак исто прашање. Османе едино со нам ударила ли Имам Али алейхиссалам, нам ударила ли, бранила ли Имам Али алейхиссалам. Нарединало убиство скоро кој Талха, Зубейр, Аиша. Ани соске те шаа Абдулла ибн Зубейр, очевато Зубейр те чимел неко халифат лука, ама хајер не се, ако исто и ситу ментарика тоа бе ришајчити не. Добро, о Прал о нени прашање. О нени Фазлич пучела, некој со 100 пе фамилијаја, хем пе породицаја, пучела кој хине о Хашимие се Черџан Хари Лафи Ленда. Кој не о Хашимие? Хашимие тане Курейши лани о племе Таро пегамбери саллаллаху алейхи ве селем, Таро Абдул Менаф, Таро Хашим, Абдул Муталиб, hema volo pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam. Andvaj tano lani o genes ko kash taro pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam kod vasine penjarde sar Beni Hashim ili o pleme taro Hashimije. Demek Romanush Hashim. O Hashimijetane e pejgambereski familje, potočno o paši Tara volo pejgamberi alaihissalam. Yani o Tara volo Abdul Menaf Hashim Abdul Muttalib. Таро Ебу Софијани сарчинала песи фамилија поточно тешете џана. Бени Умеје. Аке кава да наведи мојтано тешете џана темекине и о Кошибел поточно Мариба меѓу Хашимие хем Хумеин. Значи Лендар керала пес цело време лафи, а био шукар на пример ко јек Дело те права исто Кобор Владимира Каламануша и си бушуже буќа Олесtar ишала ко баве прилики какера лафи. Дали си некој аки си пале о Исмаили пучале што питање, ајде пучале усварите Дикха сомаглата вакерал Исмаил сали дурмиши некој sa 100 фамилија со одредена менца, аки пучала Арче кашелите објаснене пралеске ки секоја битка о имам Алијаскири, кој си не леја приситно духовно Ejvallah миро магло хабиби. Ejvallah. Акава ицемо пралкале јек лимони, чај, шекери, камбешамге дуџели. Ejvallah, dobro. Отама ја кардаши нормално е. Џалава, да бе кава керав субханаллах. И син или вакер гимо као бити ко живото имам Алија скоро снам пред тикток ки секоја битка о Хазар алейхиссалам сенелеја присутно хем о Хазар снам ки битка на Бедер си кавалале јек декар јани јек верди кога со себе поделе верде скоро му даргја бутем душманен. Дали само о Хазар алейхиссалам? Хазар хем панда некој, ама два панда некој ко чај ице, ко чај. Ejvallah. Ајке, нормално кана мате дуговлачина со скејнем ја кандава кирто ки јек сати текваш. Арче, магла нешто те вакере баш о дивесо кавен понатарек магија ту нешто те проширине. Бујрум, со и ситу ти намер. Бујрум. Ejvallah. Значи, ко народна дивеса, иншаллах, керајек циклус старо емисија ме планеја да хранеја, дали ко дуидиве, дали ко триндиве, ко курко, ама ка кера сиратул ембија или јек проекти која со ме мангава одамна те керавле,
o životo pejgamberengoro alaihimussalam. Taro nebi Adem alaihissalam, jiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taro peygamberi, taro nebi Adem, jiko nebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takiraf dersi inşallah. Sarsokerium waqabti taro nebi Khizr alaihissalam. Takiraf asafke dersi alanilengoro jivdipe, slučke, kuranskaya, hadisija, rivajetija, sas prema objasniba i škola Taro ehli bejti alaihimu salam. Znači samo lendarkovo objasnuvanje, Taro ehli bejti alaihimu pišinila pejgamberin alaihimu. Taro nebi Adam, jiko nebi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Odavaka kirali zajedno praleje dehrane. Dali ko 2 puti kukurko, dali ko 3 puti kukurko, kadika inšallah sarka dozvolila Amenge o vakti. Ama vallahi vakirat Amenge deka but informacije kad dobinen, kola su na sinetu men šundo džekana, sebe pela informacija rakluna spremi škole hlibeteski alaihissalam, bukja kola su na sinetu men šundo, sarokabde su akrigum bašo nebi Khizr alaihissalam, leskoranu neli talijen, ane Khizr tano leski nadima, kadva ehlibeti alaihissalam objasninel, buru maven oven amensar, halikanete družina men ko Allah valajeske subhanahu wa ta'ala, telo barako imam aliaskur alaihimussalam, Ejvallah. Ovsestoma Pral so akvad navedene, znači kola meni je prilika te Hava Taro Bishov to pejgambera su navedime ko Kuran razimušani olengere istorije, prvo puti normalno ki romani populacija, ki romani čip, kola men objasnenje Olestar Taro Arche, hem bio šukara kavate navedine pes kopoviš to tana suske jek istorija, tani bu šukar sad prvo buđene maksamija da nađanuna koji sarso o Pral o Arche navedinele ko dva tempo tešeso klopa se koji ta alnadinel bio isto bio isto normalno šukar koga kirope znači ja savke tevakera pejgamberindar lafi o Kuran nazimušanite la pašamende normalno adale tešajte provjerina o Arche Pral su kerola lafi. Arche načula magi ništo podarik mu Pral som tevakera deka oplanitano te počina pejgamberinger istorenca, znači Taro Hazreti Ademi alaihi veselem četvrto kol navedimo inšallah ko isto vakti kao koven informirime, znači normalno taraj Tumaro Portali, tumen ko voltumeno Shaipa, znači people damo Pral to vol. Znači ko voltumen tumen dva Shaipa, te šetu men to ven objasnime ili potočno to ven so akrulapes havde averunjen te bešlente haven akava dersi Taro Arche, man nemanje i mogućnost, znači te havavle pred nisavo vakti, ovkjer dadava dersi privatno Facebook estem, pratinumle, verunjen, deka bukja ko voltumen je pojasno, hem koven iznenadni med, koka haben su akrulapes Taro Hazreti Ademi alaihi veselem i istorija. Znači, kamu kratko neka del poseljami o Pral Arche, Spodelien, i sile pa nam je tikno sultani Maksimi bašleste, te Spodelien, pa normalno kad ih hamen le, inšallah, u četvrtok burom Arche Pral. Ejvallah, pokrajo, molina Allah subhanahu wa ta'ala te kerla meni kabulja kava hizmete kava služiba ko navleske. Molina Allah subhanahu wa ta'ala te prihvatinala men rakava hizmeti. Ako grešim nešto neko prostinala Amenge se ovjetano do ovakova su nagrešinala, men se mu junahšajra, ovjetano do ovakova su prostinala men rodeja oprostestar. Molina Allah subhanahu wa ta'ala sasu sine Delo tarakova Allah sto naša gepiro vreme te oven Delo amendar te družina men pralikane, to vala Amenge sar urne ko je kekete mangate poštojna hem te keraleske sajgija. Te dala men o rahmeti amen upravo kamare familije normalno. Upravo ko manuša kola su naklja men dare dunije, te mukul pralene piro rahmeti, te daleno džennatul firdaus, te daleno paši peleskoro, inšallah. Ma bistre na men sem bi džande starine, vallahi, Allah tano dova, ova soj tano džando, ova soj tano alim bizo jek reška, amen se manuša, kola su seko edemno, seko vaja jek testar, laleske ma bistre man me familija, ko tumare dove, ameda inšallah nanete bistraftu men hem tumare familijen, ko mire dove, jeki keske dova tekera vallahi da tetane o bereketi hemo mangipe koga odnesenila pes baš o dini islam o pojim Taro Pralipe.
Kadavtu men ossalami Allah eskuru subhanahu wa ta'ala em kapokar naftu men to ven Delo Taro ciklus emisije so koven Taro pejgamber alislam na rekumosar Taro nebi Adem jiko nebi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fi amanillah wassalam. Evet, akale programator isto Solodinako but broj Tumaro така, значи Тумар желба ќе исполни Салeh, значи ко јепто дело, ко дуито дело веќе уклопинала песа ми јасно са парема крава ако некаски на не јасно, значи ова шајкому то теко контактирне мацар или Арче те шајте овеленге појасно, значи ака ја цело историја хем то овеленге со клоп ако нешто промашинде са сваќу, значи си могучност парем те иранен по YouTube те кенаме, значи кемари вебсайт или поточно значи кемари страна хем као волтумиње парем појасно ко са на чоломање ништо само чоломање само па на јев тоа ќе значи афикерен ако нешто грешиндем а давајте на амаро манушикано а ако случајно ќе не се ви истина а давајте на Аллах ескортирин. Значи за прво о Аллах џелешанаху неко волтумен да захвална со пишиње тумаре шуже коментајра хем со споделен лайф акале емисијакоро пошто Аллах ескоро васпити бародаја иншаллах на не ништо те кочинеламен те байрара амаро Чандипа Аллах ески кодром ове састесо и не сарине аменсар о Аллах нека му кел помилос упратун менде упра аменде хем нека аракеламен таро ширкија хем тари заблуда дуња јакере иншаллах. Мукаватумен Аллах еске рахмете. Еселаму алейкум ve rahmetullahi ve berekatuhu. Джикова вердикива демек ко джи четврток ки ва веремисија поточно првазрете адеми алейхи селем. Ejvallah.